सुनाऊ होइन आइसक्रिम खाने बबल 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 डोनट खाने बबल 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 अनि पिज्जा खाने बबल 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 अनि डोनट खाने बबल 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 केक खाने बबल 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 के नखाने बबल 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 के छ यार बबल बबलमा हेर्नु त के छ आइसक्रिममा बबल बबल के हो के हो हिरा यहाँ छि के हो यस्तो छ्या के हो छेली उनीदेखि के खाने चातिर गरे खै छ एउटा कस्तो बबाल बबाल के हुन्छ यो आइसक्रिममा के हाल्नु पनि हुन्छ होला कहिले त खाइले सुन्ने पनि खाँदैन छोड न के थियो भाइ यहाँ साँच्चै खाने त कहिले खानु थाल्यो आपेल मेरो मुख त खाइदियो ओहो के यस्तो आइसक्रिममा आइसक्रिममा के हुन्छ हो जा र हो नि उनले पनि आइरह त्यस्तो कालो होइन त्यो चाहिँ छैन फर्स्टमा राम्रोसँग हेरेर अब के हुन्छ हेरेर खाऊ एउटा 60 रुपियाँ पर्छ के हुन्छ साँच्चै के थियो भाइ छ्या सुँगुरको पट्टी त होइन